Mayam Bukrumzari dom name Bribis Impact News ni ai Joyce Shamna Impact News ki manung hune da taram nokchari. Litan da thokiba February 7 dagi hawraga thokiba irang asi ngarang akhoi na fungjaba pauda security force ki site gi fungdorok pasi irang je contain tawba ngamle na haibegi pawad maina akhoi na akhoi gi news azu maina fungje ki adubu aduda mixed reaction mayam amsu laki aduga ngasi zu ayuk angan bada yum mai thare haibegi dukma video na chingba viral chalai aduga hozik internet shutdown leibanina kano yam mamang kumna yam ka henna maina viral chatpadi kya thengna de adubu masi malere irang je contain tawre haiba targa su yamna di volatile oiba situation da dum leibagi mami dum tari masi da natana hozik ngaki mamang da khoina khojaba pauda Churachandpur district da su Churachandpur da su Wi-Fi Women Association moigi members singna Churachandpur MLA LM Khautegi mayum da thomjin na ba honaba adaida police na intervene tawraga maina contain di tawre habe pausu lei duga moina protest tatpagi maramna MLA LM Khaute na popular government sembasriza sarugya bagi adu oppose tawba yaning da ba phongdokpa dukumba protest rally ni aduna Manipur gi irang May 3 2023 dagina ngasi phawbada khoi gi crisis ki solution phangdebida IDP myam rehabilitate tawdebida leiringai cherak sdays da sugumba chingi area da adagi Churachandpur district Kangpokpi side saiza sugumba irang je adum khoi tatna adum thengnare aduga Anoba lengak anoba CM na assurance mayam mo piri ngarang maktada Ziribam district ta ahan boy na officially mind chatlaga mar maite IDP animak unaduna peace ki dialogue adegi community da confidence building dong na bai da makta adukumba hana trust deficit lai badu trust purak na bai da makta santi rom da chawkhat palom da mai onsin na bai da makta akhoi gi anoba CM Y Khemchan na adugumba khongthang mayam lokot pagi mami sutari aduga Litan classroom ka lak matam da for the first time Nscn Gprn moigi site gi yamna strong rebuttal or strong statement ama ngarang thoklai moina haibasi kuki militants amasung India ki security forcing anidna punsallaga targeted attack ni haibege dukumba allegation ama yam chawna lagli aduna ngasi akoina pujarakli ba topic asi Litan clash Gprn Nscn breaks silence aduga akoigi panel members na ahan bada hake right maktada lengshin biriba oza Dr. Dhanabi Laishram social scientist oza butaram nokchari May I thank Madam Lengshin Biriba, Oza Sankasar, social activist, Oza Taram Nokchari, and on my extreme right, for the first time, the ruling party BJP gi spokesperson akhoi discussion da yamna haizer matung da handakti yawir pusi yam nungaize Oza Laimium Basanta Kumar spokesperson BJP Manipur, Oza Taram Nokchari. Ngasi gi discussion of Dr. Basi akhoi ground reality do hana chaba khangjaninge aduna Oza Sankasar lakchage Oza security force ki site gi minor situation control tawre contain tawre haibagi positive oiba pau thola e adubu mixed reaction mayam akhoi na thengnei aduga ground reality da kamai tawbagi ngasi ayuk chu mai thai haibagi pau ju haiphe tai masi karai fau chu mano jai mot kar thambiu Joyshri huchiki matam se khara yamna situation aduga lairiba environment mayam se akhoi yamna si laire complicated way haiba tare ko aduna hoji akoi su khra lu wai tare akoina yamna achumba do haiba kanda site amada shokada ba mun laiba sonda hairaga sonda maramdi government haiba man laibane na aduga sonda public haiba man laibane na hojik si yamna luba tangkat amma yaura adubu ai ground reality do khra dum thamge oi hojik government anoba lakpa dangai ribane na makoi gi best level the step do dum locally ado dum hona bir step do lokhat pataradi akhoi asona afaba dum lakani haijani tawda bu handak Litan gi se yamna laibak thiba haibasidi akhoi Manipur da sengna haibada Central Security Forces laibasingsina fajana mathau tawduba tackle tawba haitabadagi mase sumaina yaukhibani haibase aina thamjaningi aduga taimi makto the government anoba musu lakpa government nova mular su government si su ngasai ki fajana ningthina ngasai ki cabinet mayam lairaga fajana kaino chalaiba ka matam du iphang phangdriba hek kaino tobu matam da si ki thokhiba ado Litan gi hada accident thokhiba ise amarom da kari su nati adubu akhoina hawkhiba irang issue mayam se macha de gi hawrae aduna maikhet maru man chingdong mai chai haibu kumna akhoi hoji thokpase more da matam na ga kuki thokhiba se su more da Miyama Pubagi Hatpatagi Haurakibani. Ngasi ki hantak
akhoi Manipur da bung bung sari ba mai te ka khoi cookie hainari besisu kai sunate centenary cake tu digi sum go wa hol do hol ga wam chaw thoki ado nang sai Litan gi se tangkhul macha ma da ngasai cookie sing do na phubi ba phubu do akhoi mi phuwa ise matang macha maram kai na phubudi yai ba do mi bu life attend to boda yam sati na phu gradi madu gi hurt chu dum leje ba ado phu khre thokre adu da leiriba Litan da cookie leader khangde amma khangde Kutakta madu loisaningai makhoi role logo da baneba aduna madu da leiba cookie singi leader sing responsible to haita badagi aduna ngasai phu khre thokre arti accused person khoigi people haibetare side haibetare culprit side chena kitang humble oiraga pursue tawraga approach tawga da baneba asa khoi smaina tawkhre angang singna khangdana khana chaina rajo akhoi loisan se ahalama sing changlaga haiduna tak tawramladi potu sum laweba adubu ani subadana Asmaina Tauro, Sikum Tokalaro, Silitangi Rota, Cookie Gile Pumsida, Pandava, Todok Mayamse, Mamang, the Amsu Tokreva, Gari May Tukai Kiba, Winger, Class Tukaiba, Mibu Puba, Nungdang the Heta, Kamlaga Pashamuba, Nungdangena, Moima Pamnena, you Ngauba Kampu Mayam Torakpa, Nahan Pangan Majasing the Zoo, Kainoda. Mowa Kef the Chala Halakpada, Gari Taubado, Kra, Mong Tadena, Paraga Pubi Kiba, record lady Benego, in Haja Benate, Chingmasit Toganu, Tankulki area da, to Maitega, Hojikuki, Manipuri, Iran, say Hek Topata, what Tankulki, Apex Body Singna, Cookie Mayam Kauraga, Tankul area, the peaceful Johnny. Tankulki any Mapamata, anybody, any Laraso, Irangi, Violence, Topa Yahaloy, Madu head Topa Topa Mido. Okay, district ki tangthokani haibagi cookie chief association ke agreement chu lei haijariba last year se akhoi ke se kumba ma winger driver ma the phubagi ju tangkhu se so mayam yauraga Litan da leiba cookie ningthau mayam pulaga akhoi ke matumanaw da akhoi se kumba tawroroi rengba thokpa tarade akhoi thadokani haibagi agreement chu leijaba ai tare sumaina lei ko du handa laibak thina thokre ado thokpa tu da culprit ka victims khoi do santainaba purak se haiba kanda masai ki culprit ki mi singduna kaino victim ki family da moi da lao haiba se honna bro bogo moi na chakada bane ba maina tawbada ki adonomic to phaba ngamda na ado maina victim ki family khra sin laraga langba khotpa tawbadu da noi kamai taw noi na mu mathalom da ki leader sing hairaga control tawradi phaba adu da lairiba cookie jinau moko chepur sing na Kansi ka khilaga mob oina amu thorak paneba adudagi escalate tawkibene first mob ti moidi hawkibene ba adudagi mob tu law nungthine na control to thokre hore nungdan na tangkhul singna mu lakre nungdan lakpa kanda de tangkhul sing do mu sibai sing sidigi dig phaw tharaga akhoi di control to thokre ba aduga laibak yam phaba tara matam chana curfew order di thoeba dc na go di district magistrate na curfew thokpategi akhoi gi tangkhul sing gi loina hankhre ba ado curfew order se pung taret ni akhoi phangba budi pung ni pama pa na phange ado order de ado phare ado mai tawkhre ado hojing mai thaba hawbse na 11:45 baro aswai ado di already curfew thamkhra bane ba to curfew munung da di karmai na mi se mayam chalaga ado mai na tawbuno hai se curfew rule thukai ba ma sidigi escalate tawki bane ba aduna curfew mai thukai ba matam da curfew leiring ai da mai du thadokre laibak thina go adu de ke date 9 gi ayu phobo gi nonga le phobo se de mai tha khre ba adu asi yuk mai thai ba sumbra ha adu ai haira ke ba mai tawre adu de gi ngasai khwai di amung ngak padi madu the security forces sing se leibne ba nungdang da ngak laga adu security forces leina kamai na mai thaba ngam ki bno hai bse ase da lapses a chop le re ba ase di government da taison ba su ya roi madoi adu da di tari ba ma thau tau do bagi ne mai na la ra hoji sigi problem se thok re ba hoji ki tangkhul ki houses 20 se mai thado khra bne na tangkhul sing no jo madu ki impact to the ko retaliate to the toba tabne adu di tawrak pane mai na hoji iran se hoji control to bang ngamlak tare ba natra adu gi ne ngasi su hayang cha thogni adu na ngasi khra thai have the hoi nongal ayu kanda kadai mak da noi do hoji net chat tabne na akhoi paulo budi lui go adu mai di thare have ki adung ba khra adu amani thabo ani security lapses leiba mafam da adu hoji moi phare ne hojik su adu leire adu hojik kari gi no akhoi na khwai di ngak padi achumba background do haibadi hoi akhoi na haibadi ama maran si re se wari bo akhoi tangkhul singi soiba ran ba lei hairasu wari sa se wari bu moi gi soiba lei hairasu wari sa se adu budi yai but Jayashree akhoi na khangada badi praja mayam na khangada badi government na khangada badi aina appeal tawning badi hoi adu punamak to table talk to table phamlaga lotion se ya ba anything
kari ki tamak ta hojik sophisticated weapon se pai ri bno bo hojik cookie ki site ta AK-47 pai ri automatic machine pai ri bo za hojiki akhona viral video khara ujai adoida hojiki Assam Rifles na maina cookie gi khulai pai basing purga satle habege dum viral but police ke site gi di madu aranba ni rumors ni adu madu aranba from sandopi no habsle adu masi karai fa chumano khunja sing gi sentiment jo khoi yang tab ya de aduga how serious is Gprn Nscn gi moina allegation period baze cookie militants ka security force ka combined taroga targeted attack ne habse masi karai fa serious oin lobo ya bage ojai mot adu di Joshua proof mayam leida akoi adu di committee ama semlaga vigilance changba tare na ko or natraga inquiry committee ama thamba tare na adu di proof mayam lei eyewitness mayam lei moi ga chamina ba moi laumi na ba mayam lei hojik chu aingon da se da yauri ngara nungdang da moi gi nomai pai ba cookie gi khulai phaja phaja pai ba ga Assam Rifle ga chamina raga nungdang da khaina ramba da good night haina raga sida hoji agi recording yauri ko khoi gi video proof yauri aduga nongala kanda that 9 numik sida khoi youth singsina tangkhul singsu kumlai ba kumla ba kanda security singsina thinge ba aduda thingna ba kanda so security singana ba matamda moi thabado moi khange haibase moi masingna haya ba ko mai thabado akhoi khange akhoi leringe da thabani haibagi hindi na ngang bagi adum leijai adu hojik hojik akupane cookie na leibase sangkai moko chebase akupane khoi litan sonda leibasina akhoi tangkhun na leibasina wangbane adu hojik video da kap thabase ada sibai singa moi ga chamina ba thomina base loina khange ba okay hojik ngapadi solution du purak se aphaba purak se hairade moi gi automatic machine pairi ba segumba mayam se hana akhoi clarity ama change tangthokpa go mase lehan ba aduna ne hojik gari chappa ngamda bado hojik government gari hojik ke public hojik mayam gi service period pa se ukru litan marak se ta ngarang gari chatre ba adu ngarang helicopter chopper ani ahumlak spy ba helicopter pai ba je masi chatning ba sing di paisa fare period sa kador ne ba free di oi ba ticket hoji ticket mi tarama thoi khat ne city adu mi chama queue lei ticket ayu ngasi cha sen tawram mane ka flight amu lai tring ngarang ticket phangde ticket phangde adumai hoji crown reality haibadi ko aduna ama sina roise akhoi su lande soi den ai soi hai roi waribu oi khut thana khonna ba da tamo lalambadi yai ko tanghu sina mai adubu khwai ngakpadi akhoi na hoji focus taw da di joyshri karambai na hoji cookie gi volunteer singduna AK-47 pairaga mafam adu da leiri bino sin okay thank you singdi adu pai de ba madudi gi ne aina sum khan ba Nscn na maduki mohi chamjam phamde Assam Rifle namu piri do adudagi haibo oirangani ne lojai thank you oza mathangi wanga se hak oza Basanta Kumar Laimium da lakchage BJP ge spokesperson oza hoziki ruling hoziki pali balengak si yamna nauri aduna akhoi yamna seiza phai phate haibagi matamju icha sadri but new government new CM mana peace ki outreach mayam ma da akhoi thingnare first last year hoziki Litan da chalaga relief camp da IDP mayam unaba aduga ngarang ziri bam da su chalaga maina unaba peace talks mayam initiative mayam tawre ado oza dagi khangjaning baje akhoi government je adum ching da hill fracture lei baje dei za head na focus pi baje tangai fade khan bibra aduga hojik Litan gi clash ki matang da sumaina controversy mayam lai base masi gi prop to basi horabra kano lenga asina tawphung thokpra swai je khatam bi joyshri hojik numini pani sure anu go Manipur sarkar ma Sri Khemchana lusingaga sason tawjari se sida ihan hanba akhoi honorable chief minister na focus tawrije ching adu haiba tam haiba leiroi akhoi whole state of Manipur ga Manipuri ness haiba sense of belongingness akhoi Manipur akhoi naga kuki maitai digi pangan gana leiroi ba akhoi na uji loina Manipuri miyam da haje akhoi ji Manipuri ni haiba Manipuri ness se sigi feeling se miyam puno ki thamoi da phawon na ba aduga ching khitang khangat pa na traga ching mirai ram bana traga tam paikhat pa pangan mirai ba adu mun ta leiroi ba khoi gi sarkar na anu go sarkar na ai uji kanwasta discussion se yauding da honorable chief minister unazaruraga impact bigi sumain to boy agenda ma lei
ऑनरेबल सीएम की होइबा आइडिया कइनोना अखोई वारी खरा सानजरेबा मयामदा थंबियोना ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हाइबजे मणिपुरी ने से आइसे मणिपुरी ने हाबि वाखलोन से मांगदा थंबेगा थबक तो मागी अहम प्रायोरिटी खनरमने लितान नत्र कइनो कंदा मा मैक्सिमम स्टडी तौरे हुजी कइनो असंगना संकसरना हाबिगिबो पतो अखोई अवांग थाकता मा टीम सेमदोगतना दे डॉक्टर तबुसावी आइन हाइजे टीम सेम खबरा सेमद्रिब्रा प्रोप तब हौरबरा हौजिके खुलाई पाइबा सोफिस्टिकेटेड वेपन पाइरगा चटपा थेंगनै असम राइफल ना मोय पुरबी हाइरो मैमजे अखोई हुजी इफेक्टिव की रूम सिदा फंगिबा फीडबैक से सिदी इंटरनेट बैन तौना याम तांगना फंगमने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ददी हुजिक से every minute की मोदा रिपोर्ट माने लौजरीबा मा चाक चारिंग दसु मागी कनो अतोप मोबाइल नंबर हांगदोग मा होम मिनिस्ट्री दे अतोप एवरी सर्कल प्रजा दगी पिरक होलब चेन थुरग फंगबा हुजी मीडिया की कांगु दगी लाको रिपोर्ट म्यामस लयबा दगी एनएसएन नायना हाइबिबा पोसिंगदो मोगी सुमबसु लैरम यायबा सुमि सुमदे से अखोई हुजी लेब खरोय सांगनासु हाइदुनी हादि डॉक्टर तौस लೈ डॉक्टर तौई हाइबा नसेते कोइ हाइसे मागी कनो तौ मतमदा दगी कनोगी स्ट्राचाबु जी हाइबिदो फेक ने हाइदुनेबा मा रेली म चला कादे त मा कनो मे थुगाइ दुरे गाने त हाइजन बदुसु लालेबा अदुम बकल लै केम लै बनतेबा अदुना जाति खुदि मक्ता खोइ हुजि कोइन थोइसिदि नागा कुकी गाना हाइनरे अदु पाम देबा खोइनौ जे मणिपुरी मसेन खतनबदे न लौता गदि नागा कुकी कसु खनर ओइबा पांगन ग मैतै खतरे गाना हाइ तार गदि लाने त खलेबा थोइ थौदोक सिदि नुंगाइते मी खन सैनेबा खरदे तौगुमनि खनबाइ सिदि इमुंग मनुंदसु खनबा यावी खनर पदुदि हेना साउथोल कांदा अचो कम्युनल के टेंशन पिगनो हाबा कम्युनल टेंशन जे लेहल होइता गदि नागा कुकी न ब्रांड तौरबा अदु त नागा मचा म कुकी न फुरेदि नागा खुदमुक साउनेबा कुकी मचा म नागा फुरेदि कुकी खुदमुक साउनेबा अदु ममिंग पंदबिदना अखोइना मीडिया फ्रेटर्निटी द रिक्वेस्ट तौजनिंगि एदि मीडिया हाउस नसु रिपोर्ट तौबो मतमदा मैतै नागा कुकी गाना सुवन पलबियर नुसने ओजा अखोइगी मणिपुर वायलेंस से अहान बहु मतमदा अखोइ सुपन पंजदे को कुकी गा मैतै गा सिगे क्लैश लाक बजे मे 3 2023 गी जे अखोइ सो मेनी मंथ्स अखोइ सुपन पंदे बट नेशनल मीडिया दे ओपनली पनले अदु मतमदा अदुगा विक्टिम कार्ड से कनाना सिने कनाना अग्रेसर ओइन ओहले हाबिसु ओजा सु दुम मीडिया दसु दुम यावने खंगबिरंगबनी स्वाइसु खरा अदुम खितंग हाइलाइट तौजनिंग बाहाय तारे ओजा चुमे अदुबुदी उजि विक्टिम कार्ड सानरगा तौसना ने ngasi मणिपुर दा अखोइ हीलिंग तौबो यामना वारिजे उजि डैमेज कंट्रोल तौनबो मतम नेबो खोदि उजि से डैमेज कंट्रोल कमाय तौसे आगदि मणिपुरी नेस मणिपुर फर्स्ट से सी वाखलोंदा तौरगा रिपोर्ट मुता तौरे नत्र खनने ने मुता तौरे अदुम दा चंगसिलगदि हेना शांतिपुर को खुदों चानी ने हाइजनिंग बने अदुगा हौजि फाउददि केनो तौसे not only the Kemjan government BJP ga hajer ke koina Sri Biren matam dagi adagi governor gi personal rule manung aduga Sri Kemjan gi tentak ba akhoi gi 2023 gi nungai tabu thokdok se thu matung da maximum level da government ahum hai tare ahum sino khonai Sri Biren gi government aduga PR government governor na sason tawba sing manung amaga huji Sri Kemjan na tawsi manung sida यामना नुंगाइबा थौदो मखद कई मगदा मणिपुर की मियाम से शांति पामेबा आइदर कुकी वगैरह नागा वगैरह पांगन वगैरह सी खुदम खै थमजगेबा नोंमै लिसिंग अमगा हुमद्रा निपान से भलंतरीली सरेंडर तौरेबा वैली एरिया दा नो 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 अनिमक पुनसल कांदा कुकी दैसु याम पिरेबा अदगी कुकी मसाना का सु मैतैगा हाना सुनबगी थौदो चेलकदा कनबिरक यावे मैतैदसु कुकी कनबिरक यावे अदु मीडिया ना क्या फोकस तो वीडियोबा मीडिया ना फोकस तो दबना ते ओजा अखोइदी व्हाटएवर पुलिस ना रिपोर्ट पिरकपा अखोइना पुलिस ने फंगबा रिपोर्ट लोइमक अखोइना अदुम न्यूज़ ता अदुम हापे ngasi maksu dum hape but akhoi एरिया जे मतम अयाम आर्म्स रिकवरी से वैली एरिया दी अयाम ओइबा दिस इज अ फैक्ट केनो नतेबा इम्पैक्टिव दा हाइजब नतेबा मीडिया के मणिपुर लै मीडिया नेबा अखोइना पाव रिपोर्ट अम तबिबा मतमदा हुजिके अदुमबा कुकी अमना मैते अम कलेगा हागदी मैते अमना कुकी अम कले हागदी अतोप लेहौरिबा जाति म्याम जसु अतोप धर्म चपन अदुगा पृथ्वी म्याम जसु ए मोय सोय तौनैना गाना खनबगी पॉजिटिव एस्पेक्ट जसु खरा फोकस तौबियो हाबा खरा तौरगदी इम्पैक्ट याम फजन तौबी वेक रिपोर्ट खोइ मुन्ना दुम जे कानाओ मीडिया हाउस खरना दी इशू जे फ्लैप तौरगा हुमाय हुमजल मै साखनबसु यावेबा अदुमगी पोतो हंधा तारगदी शांति पुरंगब चंगसिल होजि गमेन गाकने यारोयबा तमु खेमजान तुमने तो यारोयबा राइट याम चुमे एनी क्वार्टर दगी इंडिविजुअल मयाम गी रिस्पांसिबिलिटी पुन फिक्स तौर कांदा मणिपुर द शांति हंजनब खोइ पुन खोनमिनरगदी हेना मरां कायना लितान के कनो इस लाक्चरगे नहान गी हान बहुदर ओजा लितान गी लाक्चंगाय दा अमम का ओके ममांग की लेंगाक तेगी सुदुम अखोय एन बिरेन की लेंगाक की मतम पीआर एडमिन मतम अदुगा होजिक सुदुम फोकस से मणिपुर जे स्टेबिलिटी पीस पुरक बजे लेंगाक की प्रायोरिटी ने हैव जे हान दे सुदुम हाय अदुगा अखोयना सुम यक मतम दा यूनिफाइड कमांड की मतांग लाक मतम दा एन बिरेन दगी दी माइगी पावर जे अम्बो लेगी दे हाबगे दुकुम बसु लेबा दो हंदक अनोबो सीएम जे मांगोन द यूनिफाइड कमांड की माइगी कमांड जे माइगी मखादा लेब्रा स्वाइजु खितंग हाना थंबि हुजि मगिदि हानगी कंटिन्यूएशन प्रोसेस तो दुम लेरिबा अनोबा मांगोन दा हापचल लेगा हाना मांगोन लौथोग लैहिबनिना लैहिमतमगी स्टेटस त लै अदुबो यूनिफाइड कमांड लैबो लैतबा केनोना ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ना लोइना याउसिनबो ngमेबा
ताबिरेन की मतम हाने की सेम मतम तो यावी अदुगा हुजिकी सिर खेमचा मतम जो यावनी एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड अदुदी चीफ मिनिस्टर तो शक्ति यामना लेजेयबा अदुगा हुजिकी ओइना ऑर्डर अनुबा थोलपु खोलपु गिदि उद्रि पब्लिक डोमेन दा लेते थोगदि अदु मयाम सु मीडिया सु लोइ खंबिनी सिदा लेबे टेलिविजन मयाम सु खंबिनी हुजिकी ओइना दि यूनिफाइड कमांड की हाने की स्टेटस दा दुम लइए Okay, and please come back to the Litan clash. Litan clash है सी थोलम दबसु याबनेबा कमाय तौगे हाइबा मतमदा हुजि सांगना होगी वाइदुदा मी म खकी फुनबगी थौदों मचाम खकनेबा माइनर इशू नेबा अदुदा नागा कुकीना ब्रांड तौनरा कांदा मागी अहिंग दमुक तौवा नुंधिन दमुक तौवा ग्रुप ग्रुप सेमगा तौनु बंदो खंजाव जावथोखरगा अतोपा थंगनबा कनो डिस्ट्रिक्ट अनि अहुंदसु इफेक्ट तौगे तौरेबा असांगदि ngसाय दु हाइरमद्रेबा उखुल मनुंगदसु उखुल से चावरबने कुकीना चाब इमन अदुमिंग बजरगे साद एरिया दा थोकलेबा बॉर्डर दा थोकलेबा अखोगी नागा नुपी मैम थोलकादा बॉर्डर दा मोदी शांति हंजलम अखोई इलीगल इमिग्रेंट चंग यारो खोलोगे तौरगा अहिंग रेलीगे चलो खोलगा अतोबा खुलाई पाइबा संग तौवे सम पार्ट ऑफ द सेनापति एरिया कांगपुपी एरिया दसु नागा ताबा जगह सिंगदा अतोबा कनो सिंगदा तौगे तौबा अतोबा जगह माइ माइ जाति योइन फिल तौर अकांददी सी अरान खोंथांग अमनेबा अदुननेबा अखोइना बीजेपी गवर्नमेंट अदुगा मणिपुर मियाम की माइकैदगी आई मैतै हाइजरगे को मैतै माइकैदगी अतोबा जाति अनिसदा हाइजनिंगिदी क्रिश्चियन धर्म चटपा गाक्तनेबा निमुकसे प्रभु जीशुना फॉरगेट हाइबा वाय मा हाइबा जीसु क्राइस्टना अदुना काउथोपीखरो गापीरोबा लोइनखिबगी चर्च लेवल दा तौनो धर्म लेबा गाक्तनेबा हाइबा कांग्रुप अनिसे अदुना अखोई ममांग डिस्कशन दा अखोई पैनल मेंबर्स अमना फोंदोकपिरमबसी फॉरगिव एंड फॉरगेट से मचा मचा द याय मी हाना सिनर मतुंगदी लो ददी फॉरगिव एंड फॉरगेट मसी लाइते जस्टिस से अदुम अखोइना तानगदबने हाबे वफम जु फोंदोकपिबा अदुनी मागी ओपन ने हाइ मिदुगी अद अखोई हातोंग सिरा बदु दादि आई नागा यांखै सिरेबा आई कुकी नागा चाम हातकद्रा सुम हाना लेगद्रा बखोय द ओजा सिदै जे क्वाइ मरो बद अखोइना कम्युनल टेंशन लेहनिंग हाइबा तारगदी whenever there is a problem prompt action लौखटपसि तंगाइ फदबर खंजे for example इरेंग नागा village ता vandalism तौबगी incident जे मैम अमा लेखिबा मदुदै दा हुजिकी prompt action लौबा तारगदी सिगुमबगी tension जे थोइदरा rule of law थंबा तारगदी खुलाई पाइबा सिंगदा security force लेन खुलाई पाइबा सिंगना चलगा माइना villages सिंगना threaten तौबगुमबगी video footage फोबा हानागी अदुम लेरबने not okay होजिकी इरेंग नागा village की सिगुम incident में आमजे लेंगागना prompt action लौबा तारगदी there will be no further question of communal tension स्वाइज दि करी थंबि याम चुमे होजिक बेकी बाइके थंबि जे ऑनरेबल सीएम अनोबुसिना हाइरिबसे होजिक मागी होम तमो गोविंदास ऑनरेबल होम मिनिस्टर का तानरे हारगा होजिक पब्लिक डोमेन दी थंबा याद्रिबो ममदि लोइद्रिबो पोट ओइबनिना मैक्सिमम लेवल दा हौजिक पालिबा अनोबो सरकार सिना अतोप जगह हुंदु हेबनते लिटान गे कइनोगी मतंग सदी मैक्सिमम होनर गे याम थुना सिंग महि फंगनी मी फाबो बुंबाजी त नुगांग कइनोम क्राइम हम तोम चेन का कोटान तानर फाउनबुगी पोचु याबनते पंगाय बोने अमना पारे अदु पोतु दम थेंगना दोइ पोनेबा अदु पालिबा सरकार सिना तौइसिदी अथु मतम दा तौरने ngасai khoi honorable CM na haibirakpa ma magidi wa ngangoi thap oi torke yengo haibo mana aigidi nang uri dune jiri chani kana khange ai ha program karam da jiri gi haide adigi manang hamuk tan da saturaga kanu unaruba kuki gi idp sing unarubu do kam hairam bana deba smai to na akoina udaba mawong da honorable CM anobo sri khemchana thabak khara paikal ani mawong da thajaba thamgisi aduga masu tonga jati kanguk mayam ga pulaga samina na gi da mukta ngasai mukta da akoi lemine ga da tonga jati mayam da ma hai ai lakena लाके दो खुन हुजिक लिटान से ओनेबल सेम जंक्शन लुकान दा मैतै जंक्शन लेगन हानगी कनो निंगदोम पोंबल लेंगदा सि खुलम मैना ता मैतै गा नागा गा पुनसन ग्रे ओनेबल चीफ मिनिस्टर लागा कुकी हातोरे हाजिल अदी अदुम पोतो थो निंदे बमदी ओनेबल चीफ मिनिस्टर से मा मैतै गी चीफ मिनिस्टर नते मा नागा गी नि कुकी गी नि पांगन गी नि मणिपुर दा लेबा मयाम गी नि अदु मो थागी थबक खुतौदो ओनेबल सेम सि खेमचाना तौबो होरे मदु अखो याम थुनु उबो ngमगनि हाबिसे आइने इंपैक्ट टीवी गी खुथांगदा मणिपुर गी मयाम दा अदुगा मरोइना अखोगी नागा कुकी हाजिब तारे कागलुपनि खनबो टोपियु प्रभु जिसु ना हाबिबदु इनबियु forgive forget madu taunar kanda loin kauthonar kanda anobo manipur gi manipur miyam gi yaifnaba manipuri ne habdo khalon da targa thabuk tawina se habise anobo BJP gi sarkar singmai kai dagi manipur gi miyam da naga amadi kuki sinau da khoi khurmaga haijeri Thank you Oza aduda ai nasu amen haizege habadi yamna positive obo khongthang ni na mathangi wahang asi ai Oza Dhanabi Laisham social scientist lak jage Oza hozik anobo CM anobo lengak na the idea of Manipuri, okay, Manipuri ngakta ni Manipuri Naga, Manipuri Kuki, Manipuri Pangal, okay, Manipuri ni hai bagi wakhalon the sangsi hai jengang zirbam gi visit to the Hiram Mani sidelines da.
ado ozade khangjaning baji hujik se phurup se mayam kuki akhoi kuki nate akhoi marni akhoi wifi ni akhoi paite ni ha baje mayam ma thokla e amuka ado ngasi mag akhoi na Churachandpur da uriba rally je against LM Khauti my the popular government support away habegi mayokta mai chatpaji wifi gi kanguna chatpani aduna ozade khangjaning baji somdana lenga asina Manipuri oibagi idea concept to masi saugana bai promote tongna bai kana honari somda kanana khoi je masa masa ge phurup idea khoi de dunia habe mayam chongthorak paje si je na akhoi unity purakpada thintaba oigedoribra natraga sumaina tawrktaba taragadi macha phurup ki moi grievances yengbada sideline tawgini haina main pakhat pai thola ibra masi genuine identity gi assertion oigedoribra ozai mot ka thambio masi jusri mi ayamba si sum khangnare ko adi who is the ultimate loser kanano mangjari je kanano tongjari je ada mangjai ase thadogi wifi gi paite gi kari leising si khangakpagi mami taba pot khara dum ui adunabu ngasai MLA Khauti sok tore na press list tholai dune karigumba thola di masi so di akhoi gi niyam jing se tawbune longni ga haidu adegi even nang chak geng gi bok sagolak pi yawina sumaina handak ki popular government sida yaw gi bajing du da loina ayamba sagolak pi mami taba yawidana lup loi tholai dana lup loi tholaga hairei do hanagi akhoi gi irang sida yam kanna yawba lup sing du nataba te lup loi tholeba koi adugi mayok te am kanna haiba lup su yawi paisa bawa ma hat ngam model pa lakh bun pi ni ga habi yawi natra ada now the question is kanano ba tongi se kanano mangi se mete ju mangi kuki ju mangi naga ju mangi tongom te awre aduna si khangba kangbu singna santi por ningmagi wakhanji sum lakh pajidi in course of time lakh yai problem di santi ji suklei leheloi de honna ba kangbu yawi aduniyam lu se invisible hand haribase invisible hand ai se ada akoina adugi do akoina magi yamna negative oiba perspective ama chatpo khotpo ju nungai ti harsu aseng badu khangdraga di potu lanna ubagi abagi posum yam yawidana se kudamoina nahan governor gi magi kana assembly ma pi gibdu khulai ji maroina dising taret ka chahum traum du fare hai ko ade bom pukai baya bajina lising nga cha mawdrang phare adu bunker ji samga ga ni fuapan thugai re maruina hoji santi yam pasana oire company ji 272 central paramilitary force si operator ni haidana hai ko adu lairure nagagi tholai potse sida sidani hoji yengba yare jemu haidi sigi ji am systematic oina adi matang manau naina sathabagi pot manba ma yaur ko mi yauriba maramdi keno da forget about the nangi litan to over liang megi da muk tormidina yes say security force paramilitary jungaire aduga khoi police jungaire mui mamang da neba khulai pai myam pareng laido aduga thugai khokai ba toraga thado ulam thado adu toruga haido adu kaim thingde ko aduni myam pena da nyam ngang ju ko Rasmaina free thadok ma yaurise now the question is karigno se sineba hoji sungare litan gi ju prajama se nung thanaba mai thanaba du to over noi ma kono sam thoi ji gino sumdra security force line lena karai de noi ma kono security force sam lena aduyamna sophisticated oibun nongmi myam du krai digi pura kapnari no na kapna bu da security force na phaba gi porum te yaw de na oda sida am nungai tre de mu akhoi gi third me da thoki du ga cha manaba joyశ్రీ me yauriba aidi hoji hoji su tangkhul nupi myam je lambi de loi lerga sai sida utkibedo gari paramilitary force ki gari jing maira pairaga maira dang ju kai su lek tran so kangsi khingdana tumna leiriba moina harji allegation ni werabni wer modi khangre Myanmar dagi lalom myam kugi lalom myam hole hai adu akhoi sida jo adu akani sang kido police na di madu aran ba wafam ni hai badi laikre but police ki dai je bani dra kugi na ju moin to de sing doi sini na ayu mai tha ju moin na te tha nagana tha bani dum hai sine ba si singdok singjin sida koi gi aran ahoi du khumjil laga to bu jibudi santi purna bagi poti hoini adu manung de diam pharak tai dana aduna thamjaningi si
hojik lai posi sum se kambubi oridana kambubi da nagagi chip amagi yu mai thai dana kambubi ju Yes. adu Kelungiram village ta. adu kambubi oridu kai gino now the question is aduna si se sumaina scarlet tawgi posi sum sandorpa yabagi posu leyeba ada hojik se khoina sagi idea Manipur du basically अखोई चिंग तम लोइना पुंजलगा मणिपुर जी मणिपुरी नेस टू नेबा अखोई थमीजुको इवन नागा कौदिया दे हरजु मणिपुरी नागा हायनिंगबा कुकी कौदिया दे हरजु मणिपुरी कुकी हायनिंगबा अदुगी पोतु नेबा अदुदा सिगी जी सांग्र मतमजिदा फरेयाम नंगांग सकतना देदी चाक कौदना अदेदी मेरा हाउचोंग मतौदना अदेगी सोशल गैदरिंग जी पुल्लगा कमन एस्पिरेशन अमा लेनबा अखोई तंपा की मिटे में आमना होना बजुदी आम साग में होना रहा तारे 1990 से होना रही ने गांग आये द पोट लाना दना खोतना अरे क्रिसमस में अपन गुडिंग सा लगा गिफ्ट पी दना खोतना Even good festival बहुत तौरी दना सी लोइन तोंग तोंग ना को सी लोइन तोंग तोंग ना हुजिता हुगलक पुनते बा सही सांग रबस द होना का लाइव पोट अमने बा अदु सीगी एस्पिरेशन जे खोइदा लाइव पोट सी माई पाकते करी नोइदा आईदी सेंटर की लेंगाक से खरा नुआइते हदी सेंटर की लेंगाक से नुआइते दिखा रोदा अखोई स्टेट की दी मसाने स्टेट इंटरेस्ट दी शांति प्रोग्राम कन होना अखोई की चीफ मिनिस्टर जो शांति जी प्रोग्राम कन होना सी कतनी मा खलम दोइसे हाउ टू ब्रिंग पीस इन मणिपुर से अदो अखोई ना अदुमाई खलनी अखोई ना जो तौरनी तौबयाबम तौरनी अतोपम न मधुगी मायोक्ता कराइनी फ्री एंड थागलदी फरक ताबगी पोत देखिए ओजा यूनिफाइड कमांड की चेयरमैनशिप से अखोई सीएम न पाइद बतारगदी हानाकुम अदुम क्या मरोय अंसाई जोशिन हंगबी दो आइजु मधु फील तोयदी कई नोइदा होजिक से पैरामिलिटरी सेंट्रल पैरामिलिटरी फोर्स की मरक्तगी बायसनेस लेबी यावरे खलोने न्यूट्रलिटी लेतब कांबू यावरे खलोने मुई इन्वॉल्वमेंट लेरे खलोने कनान हाइदुनु यूनिफाइड कमांड हाइगदमिना चुमद्रा अदुगा लॉ एंड ऑर्डर अदे पब्लिक ऑर्डर अदे पुलिस है स्टेट की निदना स्टेट की है जे यूनिफाइड कमांड दो कोई सीएम ने ओइरगदी माय मखुत्ता लेदुइनी असाइफल वगैरह अदे बीएसए वगैरह अमो वगैरह मा लोय हाइदुइनेबा से स्टेट की सब्जेक्ट नि अखोई तौरगे नोय तो हरजु याइदना मरम दिगदा असाइफल की मागी थबक से अहुम खतनीना बॉर्डर दा ngak senba अदे इंसर्जेंसी काउंटर तौबा अहम सुबदा लॉ एंड ऑर्डर स्टेट की मतंग पांगबनीदना अबदा हजिक लाइबा एलिगेशन जिंगसिदी एलिगेशन हाइबो अनि अखोइदा तौग्रमनिना अखोइजु उइदना हां अखोइदा तौबबु फजना उग्रबनेबा सोरो सिंगसिदा दम थेगनग्रेना द सेम थिंग अदुनेबा आदा तोइजिजु अदुरदी नाउ लाइदी शांति पुरोना होनबदा हजिकी कांगबु जिंगदुना एनी मागी होम की डायरेक्शन ला नतबरा नत्रगना सिदलरिबा पैरामिलिटरी फोर्सिंग की मागी तोंगानबा इंटरेस्ट रा अदो सी स्माइसुम तौ लेरगदी पुथो पुसिन तौ यारदि लुद्रो आइदि खुलाई पायो मयाम दो पसा सत्या पोंतेना आइदि मफम गुदिंगी जो खुलाई पायो मयाम दो एनी कुकी वगैरह नगा वगैरह पई ले पोंतेना आइदि ट्रांसपोर्ट तोरफम यावरिबा ओके पुरक पद खुलाई याम पायो मीजिंग दु यांखै चाम लाकदुबु उदबजिबु कमाइन तौदुनु करम मोंग द लाइनो कैदोर लाइनो खुलाई दजु ये पे याब बि नोंमै मसा पिस्तोंग बम नते ओजा द्वाइ द सुगी केम गले बजाला डेजिग्नेटेड कैंप सुगी केम बोदि लई सुगी केम ता लैरसु मागी सुगी केम तगी स्माइ इराम थोलेदी हाने यानगी मतुंगिना थिंगबुजु संगिदना अदा सुगी सस्पेंशन ऑपरेशन लई हारगा केनोंतंग तबुदा खुलाई पाइ लोइ चेंथोरगा अवाना ताब मयाम जिंदु सरुग यारगा दि मोइजु थिंगबुदि आइको थौलोक तु थोक्तना मोइनजु मै थादना थिंगमबा नगागिजु थिंगमबा अदोदी याम फबा थबा तौई हाबि आइदना अदुगा आई केनो हाइजे को याम मरुइबा पोल बेसिक अमा जोश्री इन एनी कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन दिदिरा न्यूट्रलिटी मेंटेन तौद्रगा दिना रिजॉल्व तब सुंग मोय एनी अथॉरिटी ना खुलाई पाइबो वगैरह सरकार की मी वगैरह अमो वगैरह न्यूट्रलिटी फजना तौबा अदुगा एनी वाथोक मयाम जे इशू जिंगसे अखोइना पैकिंग द इशू जे ना आइना तोय हाइजेबदु काद पोट चाहे पोट तो तंगोना कार्टून नम पूरा हापचलदी पैक तौर पुथोखदी चाइद्रेना अदे एनी इशूजी मचा मचा खनबगी वगैरह लेरसे याम थुना सा सलो सलोबा अदा खोइदी सही अहुम जे इशू मयाम जे फ्री लोइ थाबिने
ꯅꯣꯅꯦ ꯏꯁꯨ ꯑꯝꯇꯪ ꯉꯁꯤꯐꯥꯎꯗ PR ꯃꯅꯨꯡ ꯐꯥꯎꯕ ꯇꯧꯗꯦꯕ PR ꯃꯅꯨꯡ ꯐꯥꯎꯕ ꯀꯃꯦꯟꯗꯦꯕꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯕꯁꯤ ꯖꯣꯏꯁ꯭ꯔꯤ ꯂꯩꯇꯦꯕ